A tuituia au ki te au peu o tōku kāinga Ipukarea. Tuituia hau ki ngā tikanga o tōku kāinga Ipukarea. Koe rā te kaupapa matua o te wiki ki te reo Kuki Airani. Ko te pātai ia kei te pēhea te ora o taua reo i tēnei wānei a ea huana kihea. A nei rā te pūrongo a Moana Makapeluli. Ko te reo Māori Kuki Airani e aka mere mere nei ki te kura ko hunga hunga o toru whetū i Porirua. This is like home away from home for us. E rua noiho ngā punanga reo Māori Kuki Airani ki te rohe o Pōneke, he wawata roa o te hapori. It is a vision for our people that our children grow up, or our children has a place where they can be immersed in their language and their culture. Kei ngā pokowhiwhi o e pipi pau te oranga tonutanga o tō rātau reo. We are in a state of emergency right now. It's about 9% of our 80,000 population in New Zealand can speak the language. Me te kaupapa o te epe toma o te reo Māori Kuki Airani i tēnei tau, e tau awhi ana i ngā reo maha o te pāenua. This year we wanted to include everybody. So if you're a teacher and you come from Manihiki, you teach the Manihiki dialect. He kaikawe kōrero a rongo, kai a ko reo Māori Kuki Airani anō hoki. Hei tāna tērā ngā ā wangawanga kei te heke ngā uri reo Māori ki Hawaii ki tautau, me te Ipukarea anō hoki. In Raro, in the islands, they haven't done the same survey and everybody speaks English. And this is where it's at. Me ngā karanga ki ngā kāwanatanga o Aotearoa o ngā Kuki Airani anō hoki, kia whakarite rautaki e ora ai te reo. You know, while we are doing the work here in New Zealand, you know, I want the Cook Islands government to see this. What is the government doing for after, early childhood, like after kindergarten? Me te upoko pakaru o ngā mātua ki te whāngai i te reo, aha koa te aha. It makes me proud because at least I'm giving it a go. And my daughter gets to hear it all the time. Kia tū pakari i tō rātau reo, me o rātau a konoanga. Moana Makapeluli, i te karere.